Cisngi hadian baka Menteri Sarkar jangka Meghalaya Democratic Alliance du kalapan pau baka National People's Party kaplie ke jingkhang na kebenta ke Kongres banyak trailang bat ke Sarkar. Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ubak Vincent H. Pala ulapan pau baka Kongres kam dan jing na kebenta banyak trailang bat kinu ki parti kiba dan jing adai bat ke BJP. Habai keren bat kilat patai kubur ubak Pala ulapan pau baukuman balada ke Sarkar MDA ke Kloy ban wengi ke BJP na ke Sarkar nakal yang jangka Kongres ke Kloy banyak trailang. What Ampreen has said, I don't want to confront what she has said. I have not seen the statement which has said. So I think we are talking, we can give our own views and ideas. We don't want to argue on what she said. Ngan itu apa pi ni klaim join hanong no betrailang bat ke BJP. Nila trailang bat ke UDP sans kusnam haki por baladep. Nimdan juga arbat di UDP. Menrei mana kene pergi hap tang kor ke kelam kor ni tang pon ke kelam pon kini yo ki no ki shoot parama ki apa khado ki. Nimdan juga ban trelang UDP, nimdan juga trelang ban bi pertin rek juga jungi bat ka BJP. Ta hangno ban ane council ro ban dan BJP ban trelang mar ka ideology ka yefer. Kata ka ini very clear ba ka ji trelang jungi ka dei bat kino ni accept menrei bat ketika mandate bau ai pai ba. Jika akan diskusi kemandiat adalah selection ke ai ke Kongres, cepomut ni job aku tu kepor. Dia lok kong Ampreen upet, kong Grace upet, nam tahu bajok upet, nak kibon je upet. Jika aku tu kepor ke mandat kipru ke ai, headquarter council ke ai ke Kongres. Tengah try berkata ke kamram jumi pan protect ro ya ke diskusi kata kata ni perkat bani jan ni la perkat ban nilai syong nilai tir nilai yo ke perwal na hai kaman haswa bangin le kene kambe bangi sule join bangi yo pisau ko makitu ki bajon mensual ni kambe ko kata kene ni perkat ban will be very happy if he can manage to dictate them. Minus BJP you are willing to support. Minus BJP we are ready to support, sir. MPP. Support, we are ready to work together even. Minus BJP. No? Yes. There's no doubt. Dr. Dipankar Das, DM Cardiology, MD Medicine, na Swagat Hospital Guwahati, undon hanong ba Shillong, haka arba South Rig Ujiliw, 8,000 arpulay, na duwa kapor katway baje Minstep, Woodland Hospital. Undon ru haka si sadjan kabasaw, manlaw banay. Kino gibran jing pangklong snam, kilaban wan ni silok yu. Call how number, kandai not, pra kandai, not kandai, nyo kandai, not nyo.